Finalisti 100 stile libero junior maschi: Davide Gobbo, Nicolò Trabachin, Sasha Palazzo, Stefano Vacilotto, Giona Mainardis, Leonardo Bardin, Massimiliano Matteazzi, Davide Nardini. Ottavo tempo utile alla finale 52-71. La seconda batteria: Anna Chiara Zanette in 1, Sofia Pasqualotto in 2, Andrea Frigo in 3, Alessandra Amato in 4, Sara Brignoli in 5, Veronica Michienzi in 6, Aurora Leghissa in 7, Cecilia Gaule in 8. Laura Tessaro, Sport Management 1-0